Ithi waba khona inkosikazi nje ethempelini engiphethe kulo noma engigade kulo le nkosikazi ngathi ngikhokhela yathinteka emoyeni ukuthi hawu umkhokheli ongenzeka ukukhuluma ngami yini athi ngishiya phansi khokheli sema ngami ethempelini uyazi ke muhle isona mangafuqa lapha ngakhuluma ngaso vele kube ngathi khulunywa ngawe kanti ushembe nje ubehlisa inkonzo asonke sikholelwe nje ukuthi ushembe uyamlalela umuntu uyahlala nabantu ithuba lenkosikazi uthi ukhuluma ngento eyenze ngothi wena lamakhosazane ithuba lenkosikazi ihlala ekhaya nomkhokheli ngoba inkosikazi naye kwakhe azaloke ezobheka amakhosikazi naye uyayiqhenya ngomuzi wakhe ayibonga ngengitanda ngabe ngifuna abantu babekholelwa mina inkosikazi lokhothana uthi ephelele ebusuku lenkosikazi ibona amakhosikazi enawe ethempelini bahlele endaweni eyishashalazi kunomfula lana bamile nangu umkhokheli umile unyasi eduze komkhokheli liyakhomba lithi lo umkhokheli uphethwe uwe athi umkhokheli athi nalo uphethwe uwe athi nalo uphethwe uwe na bonke labo baphethwe uwe uyabathanda umkhokheli athi ngiyabathanda bathanda bonke bakhokhela ngeqiniso athi umkhokheli yebo baba ngibakhokhela ngeqiniso athi ubaba Paul lo umkhokheli umsondela lona pomkhokheli wamzonda athi umkhokheli hayi baba sikaze siqabanele lenkosikazi akaze kubela uthu athi umkhokheli ngeqiniso ngoba wathi mawungambona ethempelini wangambheka wahlala nawe umkhokheli wahlala ekhaya wathi hayi noma ngathiwa ngimbonanga noma ngathiwa ngekho esontweni angindaba yami wakhohlwa ukuthi umelusi walesivu umshumayeli bakhona imvu ongayiboni uyahamba uyathi konje mfyami ngabe uswele ubisi na mfyami ngabe uswele ukudla udla kunawahlanga kuphe umsondeni lona mkhokheli umsondeni lona mshumayeli wangambheka uma ungasamboni ethempelini ngoba ke sangakuwa wanikwe isiqepho sokubelusa uyenzeka ke zithi inkomo ziswa ngapha bekhona efuna ukuhamba yodwa nje ohluku ibhekele uyazi nje basikhona la ethempelini khona alifakwa la bathi ngeke sitshele ukhuzwa yathi khuzwa hayisakhula phambi kwakhe sayingatshela thina bakhohlwe lo shembe ukhuzwa bakhohlwe lo mshumayeli ohleli bani ukhuzwa isuke lenkosikazi ekseni ivuke ngeke ngisalala mhlawumbe sengizoba angiphuthume kumkhokheli abona umkhokheli la inkosikazi yafika emini umkhokheli ngizobheka mawami hawu umntanami babengacebene phela yilo abanesazelo khona abantu abanenhliziyo ezimbi la zimbi Showa siyemhlanganweni thathele siyemhlanganweni ade ngeke kodwa nje ngeke kulunge kahle asukumkhokheli ahlale nalenkosikazi aphilithi ayiphuze athayi wema ngizele endawo enkulu la ngibuye ezulwini luthe unyasi awungithandi ngoba ungibhekanga ngingeze esontweni athi umkhokheli hawu nanganaka nje angizange nginake mntanami athi umkhokheli mawami ngizoxolisa mina ngicela ukubuyela esontweni manje ngikhuluma ngathi siyenze konyazini wahlubuka othingweni wayihlalela ekhaya wayihambela into okufela ngesabatha wayihambela emngcwabo ngesabatha wakhipha ithebe ngesabatha sehlubukile lomana umuntu besehlubukile uyayitshela wena ukuthi usile thina sizidla ufunga thina abantu besehlubukile umuntu indawo yonke incazelo besiyenza ukuthi siyasangana thina Sana ihambe lenkosikazi athi umkhokheli lalela ke mntanami siyemhlanganweni kaJanuary manje ngicela sambe semhlanganweni athi manginamali athi ngoba ngiyohlala ngedwa edokodeni kodwa sizawuhamba nawe uzawungena emotweni hey umshaya kanjani umuntu emhlanganweni unemoto uzomshiya umazi ukuthi akanayo imali umshiye wangakini Thempeli lakho kangenza wedwa uyemhlanganweni uzusho uthanahambi bamavili usonyela lubuye
wathi mthakama ushoda hawu ngeke ngikhulume kulaba futhi mina ngithi hey ukuya kushembe afuna uzobe nomcebo mawunemali yokufika emhlanganweni uqedile amen khona manje ukuthi uzodlala ake safika enyokeni ngavimbi ngosikazi phethe uzacabanga ngaka hey siyakudla thithi hayi baba ngathi nakuzo baba sidlela sabandawanya phela ngeke kuba bokwakhe afika kulisela ukuthi uphe intandane kaShembe ukudla futhi nakazile esontweni kuyunzulelana lapha ekhaya uhlefule omncane nawe bamba umoya ngantama bamba umoya hayi yabona nje sophuma bobhekana nezikhapini zakhaya yabona baba inamasalada abaqalazi beka phansi ngiyathuma athi no-petroloti lokhu odokotela bathi angidle akhohle ukuthi sibusiso sesabatha sikulokhu eceleni kwakhe usukele nkosikazi nomkhokheli bathanda umthwalo sengiyaqeda bafowethu bathanda umthwalo bashone eKenana uyaqala kwaleli iKenana elihle kangaka bafike ngesabatha ekuseni basonke bamzalani base kuyowelwa badle sebelungela ukuwela uyibukela intaba njena njengentaba zangakubo embole ongolela hawu nanga ngithi umkhokheli aqale kuyafana nelakakhanyile lona akhomba amaqale bemnandi wathi bayifika la ibuze ubona umkhokheli nkosikazi yasala uthi umkhokheli kade siyaphi angikofa ile mfula lona phela umkhokheli abanye ngangibabona lapho bewashiphi kaza abakhokheli abanye bewashiphi ngokubaza abashumayeli uthi bekhuhla lo mfula ukhohlani athi ngikhohle inhlamba engayithuka umkhokheli ngoba lesiyasiphika nalo lengubo efaka umshumayeli lenhlamba mthwanga iyabhalwa izofika bamela lo mfula bakhuhla lezi inhlamba asizokhuhlana bafowethu lezi inhlamba sithukana ngaso uzo umuntu nje amembhobhela athuka inhlamba lezi inhlamba oyingosa phezulu kwamaNazaretha uyoyikhuhla ngale mNazaretha ngoba le mNazaretha iyaloba khuluma lamazwi bangcwele ngoba siyakuJanuary manje ufuna lesiyilungise siyakuJanuary manje lolo lime esolikhuluma ukuthi asiqoqaneni silungisane umhage nje umazi ukuthi ubekhulume kabi ngawo awunawo nabo ubufakazi bokuthi ukhulumile ngempela uyawafika amaxoki ayikhanda inkonzo yabona nje wangikhuluma la angayikhanda lenkonzo kube ngathi ivukela wena ngoba ixoki maselifuna uxova nje emini ilanga libalele manje mkone uthi wakwethu manje siyakuloya mfula siyawuwela